جیاننامه هنرمند شبکار و گرافیک چکرکی کرد سرهاد باپیر. سرهاد باپیر سال 1964 دا با کور کردستان الباجاری تطوانی هات دنه. هیچ دبستان نوین بجداری تکوشینا رزگاری خازان تاوی یا گلی کرد بو. جبر بجدار بو نوی تکوشینا پولیتیک سال 1983 دا سری وی برژیم ترک یا وی دمیر کتا بلای لی گریان. سال 1984 دا وک بنابرکی سیاسی در باز یونانستانی بو. سال 1987 حتی 1990 بشا وینه و هنرین پراکتیکی اکادمیا هنرین سپهی یا زانینگه آریستوتل یا سالونیکی خواند. جبو خواندن خوش انستیتوت کردی یا پاریزی ستیپندیا خواندنستاند. دبشه وینای یا هستخانه پروفیسور وانگلیس دیمیتریاس و دیمیتریس کندوز و دبشه گرافیکی داجی با پروفیسور یورگیوس میلیوس درسانگرد. سال 2001 وروا دبشه گرافیکی یا همون زانینگه لهستخانه پروفیسور کسیلفون ساینس دا خواندن خواه دومینه. سال 1950 حتی 1970 نویندا چاندی یا ستاوروپولیس یا سالونیکی وک ماموسته رسمی خبتی سال 1970 و وردا دبستان نویندا کاردکه. سال 1930 وروا اندام کمله هنرمندن نیگارکشن با کورا یونانستانی اونها جی اندام کمیتاری ببریا و کملیه و اندام یکتیا هنر نیگاری یا یونانستانیه. و سال 2050 و اندام یکتیا گرافیک چکرین یونانه. حتی نها سرحد بپیر 8 پیشنگین فردی پیکانیه و بجداری شپینجی زیدتر پیشنگین هف بش بویه. بر همین وید گالری شرکت پروردهی یا مکیدونی ناف کلکسیون تکنی شرکت مکیدونی یا هنری شاخ باجاری کلکیس کلکسیون انستیتوت کردی یا پاریزی کلکسیون کووارا نودمل سوید کلکسیون سوتیریس چوکالیس و ناف کلکسیون گلکسین دنده هنه. بلوگ هنرمند سرحد باپیر بزمانی کردی یونانی و انگلیزی هنه. سرحد باپیر سال 1985 جانور و سالونیکی دشی. سلاف و دما بخیر به تماشاوری دلال ویدیوشان پورتالر یا تزه از بیلاستورکی بخیرات نوردکم. بینرین دلال از پرکیف خوشم که ایرو در فتا من هیا باید هنرمنده که پر سفراز و جهاتی بری سرحات با پیر بدم ناسین جبو من جی دل خوشی از درقا سرفرازین و نرین گلی مین در بای ولاد دیاسپورای دجین بیت حسن و سرحات با پیر ویناسانس و گرافیک چکرکی کرد جهاتیه 38 سال الغریبی یونانستان دجی لیبلیش بنات خود نکتیه ابدر تو ایش تو شاید ولات خودشی هرگاه بیار الولات خودشو بینه شبکاری کرد سرحد با پیر که سال دریش خدای سر شبکاری و دوی واری دابیه خدی بر همین بدف سپهی خزین خاطر جانا خادوری رو جوا کردن نیشتیه افردام هردم تابلو و خزین خواه و یه میوانی بدهان پیشنگه و نروا پیشنگه این وین فردیجی چی بونه. بر همین سرحد با پیر چله به هنر مدرن دا بشیوه گرافیکیت افراندن. بر همین هی اف چانده اف هنر زمانه و بشیوه که هنری پیشکشی جانی دکه. تابلوین سرحد با پیر خود آخوان. بله هنر شیوکاری آموره که یعنی هنر شیوکاری آموره که بلنده دیده هنرمند بیر و هستن خواه برنگ و خزان به یوم که دیمهمی دگینه جواکه سرحد با بیر بیترش یعنی چاوا هنرمند ناس کرلی از بارم بیشم گوتار و لیکولین وید واری دیرو کنوشین یا گلی خدا گلک بالکیشن افجار جاران البست جدن ویسه و من خواست که برای سرحد با پیر به هفته به میوانی ویدیو بشنه یا تازه ایرو سرحد با پیر میوانی می دنباش که سرحد سپاس بو بردار بونا جنابی تاید برنامه یا تازه ده صابین مالوا آقا هر هبن سپاس دکن که سرحد برسکه بسا يعني بريال كويس امدات فرصه بكين مجي دخواست جبركو مال برا رياض هزايا
مجی تو خواست سرخوشی بدم همو کرده و بدم و جبه که زوای مالباتا و بوجی یورای شامل نبیف که چو رحمه خوده براسلی و صعبه و جیگری فدراسیون دیاسپورا کرده بوجی وانده بیه که گلک مزنج بوی ملتی ما براسلی و صعبه گلک سپاس بو تنینوه پیاموه گلک سپاس یورا ند گل میلیف تميت بيرا مدى ترحي مدى دلي مدى بمينا حتى كسرحات بتقاس برسكوا بدا جنابي تدو 19 سالي دا شوية يوناني يعني نزيكي 7 سال الوداري جنابي تا يعني سربيهات يكوش بريد تا چاوا دست بكرش بر چطو مجبور بكوش والاتي خوا ده بكر يعني من دست بكي دا فيديوي دا كرتاي بسا جیانما وکرلی اشکال بخواه نه که بس خواه مرا بکن یعنی سرحد با پیش کی داریه کی جان مال بیتیه کرم بکن تديت أزي في برسوات بدم تا اللي تديت بيرج دقاومين متخص ديسا سرخوشي بدم ملتي خويا اللي باجاري قونيا تركيا مالباتكي بالتباي هات قركرن جالي تركبا يعني كونكي بس هفتي كسي رشكرن و همو اندامي مالباتي كشتن جبر دوزده كسري كي سرات دوزده كس بنا اري حفت هاتنا كشتن هفت يا دوزده ام مالبات برجي لقاي رشي هاتبو برفشاري في يكي بيغمان دولتا تركيا يعني دولتا يعني سبب چه بو که سبب بندستیا کردایه يعني كرد بندستن بستاتون بدولتن جالي دولتا تركيا واجي وك ملت ناتنا ناسكرين كردستان وك ولات ناي ناسكرين و ملت ترك بفيا واي هاتيا پرورده کرن و ملت كرد بحكمتها خورا بدولتها خورا هم فكره برانيا ملت ترك وكاره لهر در تركيا يريشين بفيا واي بين سري كردان يعني العفريني جيفياتكن بله حمد تشتكل نهال قونية تشيبو روجانا العفريني تشيبه الباكوري كردستاني بحزارا جارا كرد بفيا واي هاتنا كشتن ونهاجي زيادتر تركيا بياري مصادقة ومن متخذ فياجي بيجن يعني براسكري ملتي مساقبة مالسف بياري موسى ورن سري ملتي ما حتى ام ببن دولت تنه دولت بون جبوي ما دولتا كردستاني ببستارگه هكي جبوي كرد لي ورن پاراست هروسا ایرو سالوگرا 8000 کشتنا 7000 بارزانی انرژی چوا بارزانی نیر ین 7 سالی حتی 8 سالی هاتن برفکرنش کامپا و هاتن تونکرن سال 1983 دا yani maalesef diroka Kurdistan'ı büyüyerin via vayba tijine u tane devleta Kurdistan'ı kare mecvi kambahiye jve bekesiye u İraniye bifiltine. İcazı var mısın fırsatı? اجي تقال سساقي ود ببراسري قال صاحبه هزار مخابن هزار مخ حتى بان بي دولت بنامي دوير عفشي دابن كلام بك سرعت سباس جوارا İca şuma hatun van deri dünyayı derketim. Kürdistan kederi, Yunanistan kederi. بله Rast yani ejid xortantiya xweda yani wata ez dibistana navîn lîsê da bûm ez Kurdbûna xwe hissiyam yani li Kurdistanê tevgera Kurdî geşbû û mezin bû ez wekî xortekî ketim nav tevgera Kurdiyê Kurdiyetiyê û bi vî awayê serê min bi dewleta Tirkara ket belayê wextekî li min geriyam
یعنی وقتی میگریان از 18 سالی بوم از مجبور مام کردستان درکتم از کردستان رویام اچوم ترکیه الوی داره قاسی سال و نیوکی از فرار مام و پاشیجی مجبور مام جوی داره در باس یونانستانی بوم مخاوت سر بربختی وام و الوی داره پاشی من شنستوی کردیا پاریسی مالاواناوا من بورس خواندنی پیدا کرد و من اکادمیا هنرین جوان خواند. اف قابلیت با من هبو قابلیت رسم چیکرنی. بابا البته ما پرانی با خوشکو برایم اف قابلیت هیا. و من خواند من بشر رسم خواند دست بکی دا. بله. و پاشی جی من بشا گرافیکا جی خواند یعنی از خوی دیپلمامه و 25 سال و زیاده ترجی از وک ماموستی درس هنری د مکتب دولتی دا خدمتم جوی زاروک یونان سرپیاتی منا پچوک سپاس که سرحد تو وک خورده کیش با کور کردستانیش باجاری تطوانی یعنی دم هاتی یونانی در چه خواهیست کرد یعنی انتگربونا جوات یونانی دا دراستی چه زحمتیان هاتی جبوت پرزگری که این خریب و نا جوات یونانی دا چه نهو تو نهاجی خریبی دجیت کاری بحثا یعنی بحثا هستن خواه ین دوی واری دا بکی یعنی خریبی باندور که چه و هنر جنابی تدکه وقتا مرج ولاتی خود دور به بله یعنی اف خریبی تشتکی نینه که مرف کاربه به آواکی تئوریک ایزاح بکن دوی وره سری مرف دوی مرف خریبی دا بجی و مرف ببینه که ویجا خریبی چوایه یعنی وقتا اجیهاتم از تنا سری خواه حاتم من زمان نزان بو کسی ملوان دراتونه بو دواری آبوری داد امکانی متونه بو لی مگوت ازی بکم یعنی از باگراوند تکی پرورده ایتیم مالبات همه باوی من ماله بو مدرسه کردستانی دا خونده بون اوجی باو با پیروان مالتی کربون ام بیش باوی مالتی نکریه دمزگفتا دا و دولتی راجی مالتی نکریه لی مدرسه بو او پرورده مدرسه قدر دادن خوندنی جبوی جی دمالباتا مدا او خوندن هر الپیش بو مپرانی خوشکو برا ما زانگه قدام دیه بفیا وقت از هاتم الور مجي قلت ازي زانگه بخوینم و دبشك زانيني دا ازي ببم خواه بكم بسبور يعني ازي تشتاهين ببم و جبوي من لهاف هات يعني از فكرين باشتركو از هنري بخوينم جبركو قابليات بمراهبو و بفيا دا برخواه جبوي خريبا زحمته يعني چاوكو دايكام خلقي نابا دايكام مرف ولاتي نابا ولاتي مرف از 37 سال اليونانستاني مالا واناوا لي تجار جوي ولاتي را نگوت يكو اف در ولاتي من مالا واناوا راسي جي مالا واناوا درهانية كردستانية وباجاري مجي الكردستانية باجاري مجي تطوانية ودبنسيا تشاي سباني خلاطي دايا يعني اجورم اشكيلكا بحرواني زحمة خريبي يعني صالي كوز هاتم يونانستاني يعني از بحثا 37 سال بريان هاتكين زيده پنابرتو نبون او 10 سال بكو جونتا لشكري دیکتاتوری لشکری هاتبو خواره پنابر یونان هم خوشی و دیگریان شوالات اسکاندیناویا سمپاتیه که جبوی کرده هبو اوچه
بله ملت یونان به آوایی که گشتی کرده حز دکه آها او تشتی که ترک نهاتینن سر کرده بله aynı tişte anine seri Yunanmış. بله راسته Yani Yunanistan jî 400 sal bin destê Tirka da maye. بله Lê şerê xwe kirine bi mêrxasî û xwe ji bindestiya Tirka filtandine û dewleta xwe ava kirine. Sempatiya wan ji bo me heye. بله Lê bi awayekî giştî li Ewropayê ji bo xerîba, ji bo penebera rewş hatiye guartin. Yani ev 10-15 sale hatiye guartin. Divan salên dawî de jî zêdetir hatiye guartin. بريس سرحت يعني گور زانینا جنابی تا یعنی هجمار کردان یونانی نه چه قصه یک کردن که بونه هوالاتی یونانی چه قصه و یونانی چه سازی و یقستن کردان نه نه بدمی یعنی یونانستان دولتی که ترانزیته گلک تدنامین اللي کیجی هبک دبنا از قربن نتزانو وکی کرد دجین راسته yani تراز بود خبرات penabera yani penaberin siyasi az bahsa vantikim و از bahsa kurda bikim. بله Kurda ve dere bir valati hani vek valataki derbasgeh transit. بله ترانزیت Bu devleta Yunanistan'ı tuali kariya be penabera mak. Yani sosyal tutuşak usal ve dere nine. بعد دولتی که خری imkanı karji. کسیبه کسیب yani وڵاتێکی دەحاڵی خۆدایە ستاندارد تاوان باش بوو بەرێ لێ 10 ساڵێکی دناو کریزی 10 سال خرابیه بله زانم hoş بله لێ ji bo penabera tu imkan nedida dewlet ji bo jî yek û hatine vê derê her ber bi rojavayê Ewropayê veçûne yani welatekî derbasgeh bûye kesên wekî min man kêmin hin kes hene duwarê xwe da em bêjin şarezane pisporin kesên wisa hene li vê derê lê wekî civatekî organîzekirî yê Kurda li vê derê nîne aha piştî sala 2015 yani 6 sal beriya niha dema ku hikûmeta çebikir û bi îtifaqa rastgirên tûş yani du alî hatbûn bi hev hikûmetek çêkirin vê derê di hikûmeta di wê hikûmetê de Yunanistan sunûrê xwe vekir di nav salekê de belkî 1,5 milyon penaber ji vir derbas bû en hindik nîv milyonê wan Kurd bû بله بله ana Kurdê ji başûrê Rojavayê Kurdistanê yani ji Kurdistana Sûriyê bûn û beşek ji Kurdistana Iraqê û ji perçên dîş evana dihatin û ji vir jî rê vekirî bû diçûn navenda Ewropayê navenda Rojavayê Ewropayê paşê li ser daxwaza dewleta Avusturya Çekya Macaristanê dewleta Makedonya Bakur sunûrê xwe bi Yunanistanê re girt. aha Weta sunûr hat girtin hingê gelekî penaber li vê derê asêman. زانم کردن ازدی شنگالی جی گلک Belê belê. بله هنه hoş Ew jî navanda kampê wan jî hene. بله Îca ez texmîn dikim wextekî hejmara van Kurda derdora yên Kurd asêman vê derê derdora 30,000 Kurd yê wisa hebû. نه هبو نه Beşek wan Kurdên êzdî ne yên şengalê ne û جیل آفرینی جی شکروجاوا جی گلکن belê ji Kurdistan Sûriye jî gelek êvana beşekî wan qismekî wan bi rêya qanûnî yani endamên malbata wan li Almanya bûn ciyên deverên dî bûn an jî daxwaz kiribûn dewlet wan qebûl kir û çûn بله beşekî rêya qaçaxî ji vê derê çûn welatên Rojavayê Ewropayê bi vîya wayê diçin kêm kes dîsa vegeriyan yani ez hin kesan nas dikim ku hatin li vir asêman
و دیسا وگریان کردستان عراقی از کسی وصاجی ناست کم يعني حال وصايا انها که سرحت جنابی ته حوالتی من رحمتی ویناکش بسی جفر و ناز دکر من وینای ودید یعنی و چه هفت ناز کرد و جنابی بس بیجم ویناکشه که یعنی خجنه که خاطمه که گلک حوالاتی من هفجی لیلا روش که جی اف 25 ساله کل باجاری سالونی که دجی یعنی و هفت ناز یعنی لیلی جی ناز دکن لی و بسی جفر و چه و ناز کرد که سرحت بله رحمه به سال 2009 هذا رحمه خدي لي به خانمه که جاب و حیف بو گلک مالسف وفات کرد سال 2009 دا من پیشنگه هکیل ویدری یونانستانی چیکر بو هنگی مالپرین کردی هبون یعنی اف مدیا جواکی زیده ناختیف بو و زیده زیدنین بو مالپر هبون ده مالپرین کردی دا او نوچه پیشنگه مهات بلاف کرن هنگی رحمتی کرمی انکوسی جبرا ایمیل اکشاند گوت برای سرهات خانمه که هیجا هنرمند لباجری آتینایه و الوره تنیه یعنی خوشکی ویجی الورن لیوک هنرمند تنیه الوی داری گلو تکاربو وی بدیتا جرابه بیا آلیگی بریا کرمیان قصی رو ناس کنن میجی گوت سرسری من و تلفن اوی دامن من تلفن اوی بکر وقتی که چوم آتینای مویدید بله چند ساعتن به هفره رونشتن من بحثا کردستانی کر من بحثا هنری کر بحثا کردیم قفقاسیایی کر و هر روز دانشاندنی من بردوام بو حتی بگیره گرجستانی بگیریا گرجستانی و پیشی چند سال دیجی وفات کرد خواه به نخوشی خوب بگیریا بله بله ابي قلت من قالك إذا من بسي بريكو از وي ناس بكيم هرم آثيناي وي ناس بكيم هاي مجي هبو يعني وقتا مرف تديت هنرمند كرد زيدا نينن و هر وقتا وقتا مرف اختار به های مرش کردا چی دبش جنویسکارین کرد سیاست وانین کرد شونرمند کرد چی دبه سال 1987 دا کومکی ترجمانین کرد ین سوئدی چوبون جبو پراکتیکا خواه بکن چوبون گرجستانی و چوبون ارمنستانی ایجا هنگی چوبون کرمی انکوسی رحمتی جدید بون و بخوره هن ماتریال آنی بون ویدیو پیشنگه هنرمندا هر روستا کاتالوگی کی آنی بون بخوره او کاتالوگ برای انستوی کردی پاریس گیش دستی من کاتالوگی کی دو هنرمندا بسه جعفرووا و آندون میرزویف کاتالوگ یا پیشنگه هوام یعنی هر دو هنرمند تابلوی خواه و ام بیشن بسی خالی هنری شد کرد بله من خالیه کشی پیشکش دیاری من کرد رامه رحیوی به که سرحت سال 1982 اگر از نشاشم روشن چاندا کردی بور گرجستانی یعنی که کرمی آنقوسی پیشنگه 17 بیناکیشن کردان چیکر 17 بیناکیش ین ارمنستانی ین گرجستانی بری ارمنستانی گرجستانی زیده دمان یعنی افروش تجارش بیر ناکم سیر روش اوانا کرد بود همو کرد بون همو تنی گرجستانی با که نه ده بیناکیش دمان که اکسر ویدیو البام هیه ویدیو بوده هیه کرده ویدیو که یعنی بود روش پیشنگه یعنی جی کی معقول دا و جی کی مزن دا یه بله و ده که گلک مزن بو یعنی موسیقانی دا بو دا که در بازی که اکثر حتی نام در بازی سرحنریا و بن یعنی سرحد با پیر کنگی و چاوا دست بشه و کاری کاری یعنی وینکاریش بو جنابی ده
چه باته یعنی تیما مجارین برمی ده چنه بابت تابلوی خاطر چوا دل بجیری و یک کم ده وینای خاطر بیرا تک تکه نویساند کنگه چکر نگاری خواه ام بیجن چاکم گوت اف قابلیت بالبا من هبو بله شکاتیا خدا یعنی وقتم درس مکتبی کر درسا دا باش بوم یعنی یه صنفه دا یه هری جهاتی اس بوم بله من رسماش شد کر یعنی کردستانی جیت چیت دست بکر کردستانی وقت زاروک من چید کر چاکم گوت نام والباتا مدا herkes رسم دزانم ین جمع مازنتر جی دزانن چیکن و مجلوان دنیر و یجیه من پچوک جی جمع پچوکتر جی اوان جی تک سرحت هون 12 خوش برانه نه برکت نغداوه نغداوه و شش کش شش کر عدالت ساعت و خوش و نهربن کرم بکه یک سرحت ایجا لی آواکی متودیک من دست برسم کر و تا من اکادمی هنرین جوان ین هنرین صحیح مخوند او چاق با آواکی متودیک بیل آنه گوره علمی نگار کشیان شیوه کاریم 5 سال اکادمی خوند و مجاری کوش شد کم یعنی بابت این رسمی من بله اش بخواه یعنی دل مرف چی بخواست مرمونات که انا گوری بیگو من یعنی بندستیا کردا تدیرم کردن داخوازن مجبوی سربستیا ملتی ما و جبوی سربستیا ملتی ما هیا ببین نوی اف تشتیهانه کارن در باسی بشک هنرا مروجی ببین و اف تشتکی خوشه و دوی ببین یعنی دوی هنرمند شاهدیا سردما خوشی بکن لی هنرا من نه هنرکی ایدولوژیک نه هنرکی به سلوغانایه زنی ایجا بشکی هنرا من سروان مجارانه بشکی دی نه سروان مجارانه و چی بویم از آنها گوری ویتشتی از رسم شد کن وی رسم شد کن بریز سرحت یعنی دوینا سازی دا تشیوه گرافیک بجارد یعنی من درکی خوند یعنی دیگر بره واجی دیگر کشان من دین گرافیکی دکارن برنگی که بخابتن یعنی مناک بدنه که به قلم کار بینن لی تمن دمید و ویناین گرافیکی و ویناین سیدی چید بین یعنی تبخواست گرافیکی چی کری که سرحت بنیره بلا خانم چاکم دست بکی دا گوت دو دیپلوما مهنه دیپلوما منا پیشی یا رسمه یعنی از خواه وک رسام دبینم تجمع بپرسی ام بیجن تو چی از بیجن رسام بله لیم گرافیکا شکریه دیپلوما دو دیار سر گرافیکایه متودی وانش هف جهینه یعنی گرافیک تشتک دیه رسم تشتک دیه بله یعنی در رسم دا هنرمند سر تابلو کی سر تواله کی یا سر کاغذ کی رسمی خود شد که و تا کو رسمی خود قطعاند یعنی به فرچه به قلمی به چید به بلا به کومری به رجی چید به بلا به کیجان ماتریالی به و تا تقدینه امضا خود داتینه بنی ام بیجن او به هم قدیان او به هم کی هنریه رسمک گرافیک دا نوسای گرافیک قالبن یعنی هنرمند دینل سر قالبه کی سر ام بیجن کو قرار خواب در سر تختکی چی که سر داره کی که آن سر پرچکی متال آن سر پرچکی ام بیجن بلکسی کلاس آن ماتریال دی چی که رسمی خال سر چی که پاشی به کیرین تایبتی وقت جوزانانه وره بقورینه وقت مهرک تدیه مهرتونن مهرن تدید مرفشه دایره که مهرال اوراقات خم اینی وقت مهرکی دوی وی رسمی هانه سر وی داره هانه آنج متل هانه بقویره و پاشی اوی وره حبر کرن بمرکبه حبر سری در باز کن و ویال سر کاغذ چاپ کن بدستا اف بو گرافیک ایجاش اینی گرافیکی کاره
هنرمند دی حب 20 حب 5 حب چخاز بخواسته کاره چاپکه و پاشی تیراژ بیادانه ایرجه اوی هانه یک جی 20 ev de doj 20 sej 20 yani grafik aynı berheme kare gelek hebe hemû jî orijinalin lê resim tenê yek. Kekê Serhat cenabî te mirovê nayek videoyek şand milav êşgerdûniyê yanî sernivîsara wê bû min texmîn kir ku nîgarên cenabî te çavên hemû personajên te pir xemgînin gelek hemû Kurdistanî ne û til ser vê çi dikarî me re bêjî yanî pêşengehê te da kekê barû şkerebe xwe vê videoyê biveşîne û tê da yanî pêşengehê te da kompozîsya kûpên birêyên mirovan tê yanî tê çi ve watayê te çi dixwaz bû ku da veka derfeta me heme pêşengehê cenabê te biveşînin. Baş e. Kekê barû aya ve belê evana birengê Aprêlî kîman. Kek barû tiştîna bibla bejî ez karim na behsa wan biborîne kek barû videoyê din ji kerema xwe biveşîne ew paşiye biveşîne ew dawî yanî videoyê biborînin yani ew portre vala te kişandin e belê pir zanî ez bi çavê xwe dinêrî ev videoyê ji kerema xwe şiro ve bike yanî ev çi ne ev kûpê we çi dixwaz ev kuma hanê çi ye ev kûça hanê bi van kupa çi ye min navê mêlav lê danî mêlav gotinekî el devera Mêrdînê heye dema ku kesekî an hin kes ciyekî were kuştin xelkê wê mintiqê çil wê derê kevra datînî ser hev wî deşta hanê an ji wî çiyayê hanê kûçek çêdikin ji bo bîranîna wî kuştiye. Aha lema min jî îca mêlav watayê mêlav çi ye kek Serhat? Mêlav dibe wekî ne abîdekî resmî lê abîdekî ku xelkê ji bo bîranîna hin kuştiya çêk. Kes tên kuştin cîkî xelk çil wê derê kevra datînî ser hev kûçek çêdikin ji kevra û navê vî tiştî jî mêlav danîne li devera Mêrdînê ev gotin heye kêfa min ji vê gotinê re hat. Yani mêlav êşgerdûnî ye belê êşgerdûnî çi ye? Mesele êşgerdûnî çi ye? Evana portre ne? belê Hemû portreyê Kurdanin hemû Kurd belê min texmîn kir evana meznayeya wan 42 santîme û 30 santîm yani A6 ye serkevdê A6 îca hemû kesên sivîlin evana rêzekî portre ne yani 108 heb van portreyê min danî berhev di pêşengehê da ya kedo çend salon kek Serhat ev pêşenge hanê du sal beriyan ham çêkir bû ev xebata te kedo çend salon ev jî salek du sal sê sal beriya pêşengeha xwe min çêkir bû aha îca evana hemû Kurdên sivîlin belê ku leqayê konkûjî hatine yani min ji lema çavê wanisa konkûjiya Zîlanê ew materyalên fotoğrafîkî ku ketin ber destê min yên Zîlanê yên Dêrsimê yên Barzaniyan sala 1983 ya belê operasyona Enfalê ev hemû ji derê ew Efrîne Şengale Helepçeye min anî van portreyên sivîl yê ku birîndar bûne yê ku paşî hatine darvekirin hatine kuştin min vana anî danî bahev yani mala te ev Kurda hemû danî îca ev Kurd kî ne hin Kurd ji vana Musulmanin hin Kurd ji vana ne Musulmanin Elewî ne yani rêya heqin hin ji vana Êzidî ne lê îca hin ji vana Kurmancin hin ji vana Soranin hin ji vana Zazan ne lê hemû Kurdin ji bo Kurdbûna xwe leqayê vê êş eziyet kuştin û wêranbûnê hatine yani qetliyama hatine ji bo Kurdbûna vana vê qedera milletê me divan
portrein sivil da ez wan bînim bahef û divê salona mezin eywana mezin da min vê pêşengeh ev ya beşekî pêşengehekî yani pêşengeh di salonên mezin da çêbû di salonek da ev hebû salonê dinê da jî tabloyên dinê hebû ev salonîkê bu erê Eger bajarê Tesalonîkî belê du sal beriyan yani pirseke sakek Serhat yani dikarî bêjî hostatiya kîjan hunirmendî yani ser cenabê te bandor kir xebatê kîjan hunirmendî dema me klasîke kevnar cenabê te xweş tê yê se hene gelo di serdema me da yani hayemeş hema bêje hemû hunermendên klasîk hene belê yani di akademiye da şu dersên me yên teorîk hebûn û me van hunermenda şêweyê wan awayê çawa risma çê dikirin stîla wan tevgerên wan em hîn bûne her wisa wek hunermend jî em bêjin balamer ser wan e ser hunera wan e lê ez bixwe nikarim bêjim ku em bêjin ez şopa evî hunermendê dişopînim min daye ser rêya wî yani serdema me da ev zêde çê nabe ji ber ku haye me ji gelek tişta heye yani berê kesekî wata dixwest hînî hunerê bibe di xortekî piçûk da ê biçûya di emrekî piçûk da wekî xortekî ez vêm xort neheqiyel keça nakêm lê te dît berê tenê îmkana lawa hebû yê kura hebû paşê te dî keça jî ev îmkan dest xistin ê pêşî biçûna li atûliya hunermendekî da li ber destê wî bixebitiye û hêdî di nav sala da hêdî hînî hunerê bibiya û li ber destê wî û bi fêrkirina wî bida paşê bida ser şopa wî yani ew awayê ku çêkirina risim ku hîn bibiya bi vî hunermendê ra têkilîdar bû ji ber ku ji ber destê wî hîn dibû serdema me da ev nîne yani haye me ji her tiştî çê dibe yani li mala her hunermendekî da bi sedan katalog hene her wisa di serdema înternetê da her tişt li ber destê me dibe meriv kare bibîne ji bo jî ez nikarim bêjim ku em bêjin ez bin tesîra hunermendekî tenê ba min yani li ber çavê min gelek hunermendên mezin hene yên cîhanî û ez qedrê wan digirim û bêguman ez aliyên wanê ku kêfa min ji wan tê ez îstîfade dikim soydê werdigirim yani ez asîmle dikim di hunera xwe da ez wana nav hunera xwe da em bêjin hin tişta bêguman ji wan distînim û ya xwe dafirînim di netîcê da em doriye yani destpêkê te cenabê te hunerên kîjan şêvekarên Kurd yani nas kirin û tabloyên kîjan hunermendê Kurd tu diecibînî û têkiliya te gel hunermendên Kurd hene gelo yên niha niha serdema me da gelek hunermendên Kurd hene li Kurdistanê û li diasporaya jî gelek Kurd hene û hunermendê jî hatîne jî gelekên û her wisa ez bêjim ku li Kurdistana Başûr du akademiyên hunerên ciwan hene li bajarê Hewlêrê û Silêmaniyê û en hindik yani wextekî heşt bû nahêjmara wan zêde bûne wextekî heşt peymangehên hunerên ciwan hebûn li Kurdistana Başûr niha zêde bûne hejmara wan ez zanim li Rojhilatê Kurdistanê hunermendên jî hatî hene Kurdistana Sûriyê hene li Bakurê Kurdistanê jî hene ez navar nebêjim lê gelek hunermendê me jî hatî hene û heta derecekî têkiliyên min wan re heye yani di ser înternetê ve jî danûstandinê me bi hev re heye li gor cenabê te navbera yani vênekariya Kurdî û vênekariya Ewropî da gelo ferq heye eger heye ev zêde çi ye û nav Kurdan da giştî yani kîjan şêvekarî li pêş e
و کیجان نزدیکی کیجان دبستان هنری شبکاری نبریز زرد اره نه هم نکارن بحثا دبستان بکن بله لی کیجان یعنی فرقی هی ناف هنرمندین کرد و ین اوروپی کلو از کارم بیجن یعنی ده کار و خبات واندا او هنرمندین کو سرکتی نه و جهاتی نه زیده فرق تونه لی فرقك ما هي وك هنرمندين كرد يما جبركم دولتا متونه سازي اورغانيزمال بيشمتونن كو هنرما بدن ناسين پیشنگهان چیکن کاتالوگا بودن وشاندنی یعنی د نتیجه دا هر ولات روکی ولات دولت هيا يعني دولت تنه آباری نینه دولت رویکی وانی کلتوری جی هیا دو وزارت خانین وان دروای ولاتی وان دا کاری کلتوری جی دکن پرتوکا ور گراندن سر زمانین دی konserin müzik verin çekirin pişkiri bidin devlet be sponsor peşengehin hüneri çe bibin yani devlet bu vantışta hamu veki erka xwed zane yeme devleta me nîne ji bo wê jî em ji vî tiştî bêparin yani hunermend tenê ji bo vî tiştî yani tişê dîndanê alîkî dinê tenê ji bo vî tiştî be jî em devleta sermixweya Kurdistanê dixwast ji bo menfaetê xwe wek hunermend zanî lê bêguman em Kurdin em milletek mezin ولاتی ما کردستانه و حق ما ولاتی ما جی به دولت کی سربخه و سربلند لی وقت هنرمند جی بگو من اوکیری میوره راسته بریسر حد گلو چوین هاتنا جنابی تهی الولد و رفشا والی تو چاوی رو دبینی و پرسه که بسا الگور جنابی یعنی گر تنچوی کوچبری یونانستانی نبیوی الوالد تی ببیا هنرمندگی و نافدار یعنی تو باوردکی قدرت تی چاو بیوی یعنی تی بدوان کرا خواندنا خواهدی سالی اکادیمی نقشکاری ده یا جودکی تن به چی بیو تدید جیانی ده هنتش لحف هاتنه لحفتین جارما هنتشت yani ez Kurdistanê ez derketim çûm Tirkiye ji wir jî ez hatim Yunanistanê welahî ew qayiqa ku em têda em hatin ku noqî avê bibiya biqeneqiyam û hunermendek bi navê Serhat Bapîr jî tune biya hewqas jiyan hêsan e hewqas basit e lê em bêjin ku li Kurdistanê bi mama ev qabiliyet ba min hebû lê ji ber ku ez şagirdekî jî سرکتی بوم در صداس باش بوم احتمالک مزن منی زانگه کی بخوندا و بشکی زانگه بخوندا و لی دبکو هنرامجی یعنی من هم تشتا بکرام لی بیگمان من گلک تشتا یونانستان استاند yani azat من بیدری پرورده من بیدری چی بو بصدان حوالن منین هنرمند هنه کم قدر دن هنرین هف اتشین پیشنگه ایوان او تینین من های مش هنرین هف هنه ام ناف دیالوگ که هنری دانه هر وصاب ویاوای بیکو مر بوی مرف تشتاش هف دت ستینه و من هن تشتاش کلتورا وی ولاتیستان دیه وستیه از بکیم مالی کلتورا کردی که اکثر حتزانی چی بام پسکر یعنی ولاتین اسلامی yani دواری ویناسازی دا حقاسی yani گناه نیزانی چونه کی کرد yani رجلات ناوین گورمن ببین سرکشی نریشی و کاری دا کرد بهتر برم نکاره بیجه yani İslam gelek avay İslam'ı hani yani bu neticede her devlet İslam'a خواه vakiriye و جبی برجوندیه خواه بکارتینه İslam'a Türkajı heye ku İslam'eki nicat pereste, İslam'eki faşizane, hebuna Kurda inkar dike, u dixwaze Kurd her bir bindest bimînin. Ev İslam'a Türkiye. İcaz verim ser hünera şevekarî.
بله ام بیژن كم هر 100 سال بريانها لمنطقة روجلاتا نافرستا روجلاتا نافيندا كردستان جلية دولة عثمانية هي هنر پیش نکرد یعنی د اسلام دا تنه او فیگورن دکوراتیو ین نباتی او هنر مینیاتور بیژن مینیاتور شرفنامه دا جدی بینن شرفنامه دا هي و هر وسا نوی شرف خان بدلسی جی تی گوتن کو او خجی مینیاتورا چیت که رسام بو یعنی لی سردما مدا یعنی پیش کو دولت آوابون دوان دولت دا اکادمی هنه yani tiştek nabêjim bêjin bêjin welatê kendavê welatê wek Dubai بله ew Emirat tiştê wisa evana di serdema me de 20 sale bi xêra petrodolara û bi şêwirdariya kesên pisporên Rojavayî بله Hani mazın ye hüner yapar. بله Yani koleksiyonun nav devleti yen kesan berheman şora dikirin be pereki mazın. Evet bu bala xav bu şahs bale koleksiyon $100 milyon dikirin ve noy yani tabii Dubai fiyat ke yani o Dubai'ci berya 5 sala hafte sala nav konada pişt devê xwe bûn vana zanî yani ew medeniyeta kul Kurdistanê hebû ew berdewama medeniyetê li bawan heqa tu nebû li wê derê lê tu dibînî îro bi rêya petrodolara vî karî dikin yani Kurd karin duwarê hunera şêwekarî da jî em bêjin ser bikevin karin bixebitin و ام جي هولا في تشتيت يعني وكاس كيك سرحات هيش كواب بعصا يعني ببلد بونيكر نا ولاتي ما هي ولات هي بدولات بوني دولات مينا ولات هي راسته بيشاري تيرمه ده 1923 دا دابرا هول بندن شهر جیانی یکی و جوات نتوایی یا بعضن یا ترکی پیمان لوزانی هات مرکرن من هر وقت سال وگرد دو هشتیا یا پیمان لوزان یا پرچکن کردستان یجی جناب بیت سروپیل خواهی فیسبوکی درباره وی پیمان دوان نویسی پشتی نو هشت سالان پیمان لوزانی خبات و دوزاش بو شرف و ملت کردستانی هر دومه یعنی که اکثر حد جناب بیت باورد که 100 سالان مدا آنجی روزک وی کردستان که سرب خواهر افراندن یعنی از جانب جناب طرف سیاسی کردستانی دشوپینه یعنی دلگور جناب تا گلو اف روش نزدیک یان دوره چه ود بینی یعنی سر خاصه بنینه لی اگر بفکرن کور سر خاصنا ماشي وك ملت سر خاصنا ماشي يعني خاصه اللي تشينا بمخابن چی ببه سیاست بدو سیاست کرم کن کمرو دیمنین داوی یه فیلمه کی ببینه بله یعنی فیلمه که و مرف درنگی بخواه ناف سینمای سالن سینمای و مرف نیف ساعت داوی ببینه آنجی 15 دقیقه داوی ببینه مرف مجاری فیلم ناکر چی بیه فیلم چیه اینجا وقتا مرف دست پی که بنیره حتی داوی او چا مرف دیگه قناعته کی فیلم سر چی بود اینجا نها که مرف دیمن کردستان بنیره یه نها yani Bakurê Kurdistanê bi destê Türka daye çi dixwazin bi Kurda dikin bajarê me wêran dikin ziman qedexeye hebûn na Kurda tê inkar kirin navê Kurdistanê qedexeye û dewleta Tirkiye wek dewletekî êrişkar başûrê Rojavayê Kurdistanê îşgal kiriye Efrînê îşgal kir Serêkanî îşgal kir li başûrê Kurdistanê her roj bomba baran dike wata me vî dîmenê bibîne tenê مرد دبیجه والله حالی مکودا چتینه قبل کون دبیجه اون دبین چتینه راست حالی مک دجواره زحمته لی وقتا مرد بیواجه به باواکی گشتی مربنیره هنگی مرد کاره برحتی بگیجه وی قناتی که کرد که بخوازن
karın devlet da xoya ser bixwe bikin ne tenê devletekî ha ew potansiyela Kurda heye karın 4-5 devlet da yên Kurdî ava bikin bêguman em tenê yek devlet dixwazin ji bîxwe û devletekî yekbûyî Kurdistanê îmkanê Kurda heye Kurd li Bakurê Kurdistan jî danê ispat kirin ku miletekî pir fedakar e yani ew fedakariya Kurda li Bakurê Kurdistanê nîşan daye wek millet wek şervan wellehî ev miletê ku bûne dewlet seda dehê wan vê fedakarî nîşan nedane yani fedakarî ji me ne kêm e lê wata siyaset şaş be siyasetê da şaştî hebe ew çax miletekî bê pusula dibîne pusula zanî çi ye pusula ew hacetê biçûk e ku nîşan deka kê derê Bakurê kê derê Başûrê kê derê Rojhilatê çi ye miletê Kurd bê pusula li Bakurê Kurdistanê hat neşt yani bê armanc bê daxwaz bêguman daxwaza me bi ala Kurdistanê û bi ey reqîb û bi sınırê Kurdistanê serxwebûna Kurdistanê û bi pasporta Kurdistanê ne tu bi pasporta Georgia ez bi pasporta Yunanistanê bêvan keso bi pasporta Almanya û yê dî jî bi pasporta Tirkan bi şerefa em bibin hemwelatiyê dewletekî azad serbixwe ya Kurdistanê ev heqê me ye yani Kurd li seranserê dunyayê da di nav sî milletên herî mezin yek ji wan Kurd e yani di sî milletên herî mezinê dunyayê danîciyekî nav wan da Kurd jî hene îja li dunyayê milletên xweyî dewlet hene ku nüfusa wan 10 milyonun 5 milyonun 1 milyonun 2 milyonun 10,000 yani wexta min akademiyê dixwend yani ev çaxes 24 salî bû sê hevalên min ew ji bursiyêrbûn ji Şeyheles hatibûn Şeyheles giravakî wî alî dunyayê yani alî Avustralya û Japonyayê wî alî ye îca min got hûn dewletin got erê min got nüfusa we çiqas e got 150,000 ya 150,000 tatwan tevî gundê xwe dike 150,000 yani li kîjan ne bajar qesebeyê Kurdistanê qezayê Kurdistanê navçeyê Kurdistanê tevî 5-6 gundê xwe dike 150,000 îja ez ecêb mayma min got niha tu bi kîjan pasportî got pasportê Şeyheles min got niha di yekîtiya netewên yekgirtî da hûn jî endamin got erê min got li welatên dereke da li welatên dî da seferetxanê we konsolxanê we heye got erê yani ji xelkê ku helal ve qêjmere heram be dewlet bûn na ev heqê me jî ku Kurd bixwazin ê bikin Başûrê Kurdistanê gavekî beriya dewletbûnê ye yani ew roja pîroz ya referanduma serxwebûna Kurdistanê û ew heyecana Kurda ew seda noto di 2.7 erê ji wî serxwebûna Kurdistanê ev ya îradeya miletê me ye ku li Bakurê Kurdistanê jî rewş li hev were li Bakurê Kurdistanê jî Kurd seda noto 2.7 ê bêjin erê ji wî serxwebûna Kurdistanê li her çar Kurdistanê jî hêvî dikim aynı millet spas bû gotinê gelek hestiyar warê siyasî da jî asoyê meriv zelal be divê meriv xwe wek millet bi milletê dîra dane berhev bi milletê dîra da berhev yani 100 sal beriya niha belkî 20 dewlet hebûn îro 120 dewlet hene û her ku çe zêde dibe çima paşê Kurd jî nebin rast e ez razî me gotinê cenabê te re gelek hem gotinê te rast in rastî jî berî te bigîje gotinê te sed selefî ez razî me lê em werin ser vêna kêşiya cenabê te yani vênayên te bergên pirtûkên nivîskarên welbestanên Kurd dixemilînin
یعنی پرتوکا یکم یا کی بو بری سرحد شکنگی و یعنی پرتو بیناین و بجبو برگین پرتوکان کارتینن گلک يعني جارنا جمن دخوازن بله يعني جمن دستور دخوازن دبيجن اول همي هاني كيف ما جيراهات جبوي في برتوكا هاني يعني المجارة برتوكيج الهفتي ام دخوازن وك برك دانو سر في برتوكا هاني التا دستور يعني دستور ديما يمن تاني شرطك من هي اها شرطك من هي يعني دوی پرتوک بو کردی به یعنی ام بیجن وتا جبوی پرتوکین بزمان ترکی پرتوک سر کردستانی بیجی قد جبوین فرق ناکی وتا یعنی بس برو کردی به برهما جمنت خوازن از دبیم نا از دستور نادم از نا خوازم يعني برهما من پرتوکێک زمانی ترکی بخەملینە من بەرهەمی خۆش بووی زمانی ترکی چی نەکری یعنی هەتا ناژ gelek malperên Kurdara jê pev çûme berhemê min wekî xemil nav malperan lê malperan pirtûkan de kerema xwe re berhema min ji wê derê bînin xwarê ez destûr nadim berhemekî min kêleka zimanê tirkî bî ji ber ku ev ziman zimanê kujer e ev ziman zimanê me dikuje zimanê me di devê milyonan Kurda da kuştiye û em wan dibînin jî em wan dizanin jî ev ne zimanekî masûm e ev wek hacetekî destê dewletekî dakirkev da ji bo tunekirina me yani dixwaze zimanê me bikuje zimanê xwe dane şûna zimanê me û berebere me jî tîxe Türk ez dibêjim ji ber ku ev ya wisa ye ez destûr nadim gelek berhemê mikaranîne cana jî bê destûra mikaranîne werhes bê destûr nabe bê destûr bê xastin maalesef yani cana internetê de merleqe berhemê xwe tê û tu bînî vay berga pirtûkekî yani saetava xweş gelek spas bê serhed yani xeskirin û şêvekarî xeskiriş bû vênakêşan yani ango çan nivîsandin û vegotin ji ber ku tiştê nikare birêya gotinan bîne ziman rengên xwe diyar dike belê cenabê te gelek xweş dinivîse internetê de blogê te heye yani blogek rêk û pêk blogên tefsîr zimanan Kurdî Yunanî İngilîzî tê de gelek meseleyên balkêşan e ev hevasa te ya blogîrî yani çawa peyda bû û tiştê ku ser te tesîr kir çi bû gelê kengî te bloga xwe çêkir cara yeke bloga min sala 2017 min ava kir di rastî da 2000 sala 70 erê hîngê ev 14 sala ez blogerim çawa ku dibêjin bloga min heye xweş îca di rastî de min dixwest malperekî min hebe yani malpera xwe da ez berhemê xwe danim nivîsên min bi malperên te dê cana dinivîsînim bi malperên Kurda da hebûn min dixwest vana li cîkî bicivînim lê min nizan bû malpera çêkim yani yan diviya min pera bida kesekî û ji min re malperek hava bikira û hînê min bikira ka çawa skarim paşê ez xweyî bikim vê malpera hanê di wê serdemê da haya min ji bloqa çîbû avakirina bloqa jî gelek kir hete gelek hêsane û min ji xwe re bloqa pêşî bi Kurdiya Kurmancî çêkir û paşê jî min bi Yunanî çêkir ji ber ku gelekî nivîskarên yanî rexnegirên hunerî dîrokvanên hunerî ser hunera min nivîsandine gelek cara heypevîn bi min re hatine çêkirin xwest ez vana jî ببورینشکا دنگویژه من ناف دنگو نافدار آستیکا قادر دنویسه ناف کرده دا میلیونک سرحد با پیر هبو نها کردستان چه ببو بخوابن دنگویژه ما آستیکا قادر هبن سرحد با پیر چه حتی تخوش آستیک خادم گلک سپاس راستیجی
اجي شاعر بوم اجي برد اخفتنا كيك سرحت يعني خديت قلت سلاو لنا یا سکا خانم هنرمندا میا هیجا و دلال اتخوازم لور بیجم کو از بدنگی اصلکا خانمی زاني نكك سرحت والله تبقى يريفاني مازن بوما بالي ضربات يمن ودنجي وي وسترانا ولاتي ما كردستان مهرخوا لروحيتا مجي خستيا وكي روحيتا جلك كردن ديجي ام باصلكا خانم سر بلندن يمنا اصلك خانم جي هابو نوك مليون كثير ما ذكر نفس هيك سرحت مليونك وقت مليونك ليه هبن يعني النتيجه دا النتيجه دا ام جي دي واوكي بونا وكردن وبمليون بركات نافضه كرد بلكي تشيل 5 مليون هبنها وهر كرد شيء ازيده ببن بيغمان كسنج من شي تردر كبن وهنش يعني نا هنرمندن شيء كاري كوج من شي ترن هنا وأز ناخذ من بابيجم هنا يعني هاي مجي هي أسبدري وان دقرم وأجي جوان ورحصل أنجيل دوان كيكسر دبا بيناكيش كالك باشن لي كساتيا جنوبي تاب شخصياتيا يعني باندورة كمازن تسيرة كمازن سرمنيش وسارز بوادكم سار تبشواني ماجي من بس بلوغا وكر بريس سرحت يعني بلوغا خدا و تاغوتارك بربالكيش بنوبي اگر از نشاشم ما في شاوا بيشن نویساندیه گوتاری تو گلک پرسون سر سیاست حکمت ارمنستان امبری کرد ارمنستانی یا پشت یکتی یا سوویت درویسی یعنی همون راستی یعنی بشده نونری نافداری رفشنبیری کرد یه ارمنستانی دجین تینا زلال کرن یعنی تیدا گوتن آستیک خانم اسکری بویشید یعنی و چاوا بیناک آنیه گوتاری دا تسده من پرچکرنا جواک کرد ارمنستانی و دا بشکرنا کرد نزدی کرد مسلمان یعنی باش اشکره کریه و افکو ام پی ایدیال خاقی کتنه و اف فکر جدیده جبو کشتین خاقی دلوبین لی لهنگین خواه باش ناس ناکن وک بیناک تباسا یعنی ببختی کشتن هراند دینکو و صحیح بوده که سده ما کشتن نافداری کرد هزار بخواب بده که یک ستونن هدی گرنگی کردیاتی بول ارمنستانی نویسکار البستوان پروفسوری تندرستی صحیح بوجی سلال دکی استخوازم بیشم که من جوی گوتاری گل کرگلین بالکش یکوش بران ناس بوم نسیم بوم بیا حسیام که اکثر حتی کس کناری یعنی هنری چی بو سده با نویساندن آوی گوتاری گلو گوتاره که گلک خوش بو جیدا بو گلک تشتید بالکش تیده هده کرم بکنم جار ناس دنویسینم يعني سرهن مجارة قالك بازنم يعني از خو دست بكم يعني بري حمود تشتي از خوازم از بخو هم تشتاهين ببن از خوازم جواتا ما كردا دواري زمان دا به دواري ديروكي دا به دواري جواك ناسي دا به و قالك باشين دي زانيني خوازم خو هين ببن جبي خو يمن من شخو شرم كر زاني وقتا از به سعیدی با ببختی کشتناوی حسیام ببختی کشتناوی حسیام حق از درنگ بس به حسیام مش خوش شرم کر مش خورا گوت کرو سرهات شترا شرمه که حق از درنگ به سعیدی با و کشتناوی حسیام ایجا سعیده بو کسکی بگمان یعنی شرجی نه الهواتی بون یعنی امکانی متونه بکو هر تشتی مهم ببین یعنی اوین اینترنت چیکه وان سال داوی داد زیادتر های مذهب چی بوج بیارن چی بو یعنی کسکی وقتی سعیده بو بگمان یعنی هیچ زارکاتی خدا من سترانا خزیدی ساسدار بوما متزانه بو لمن زان بویاویه او سترانا کو پاشو فو جیکاوی دانش چیکر و آرام تیگرانجی پاشی ستران های من جوی سترانه هبو
وقتی من جیکی دا ناوی رومانا کردین روی ساکره بو بله من خیلی من وی رومانی جی به حرف کریلی جی دیته بو با احوالکی لی زانی نام هاو قاست من زان بوزیده ایجا مالسف کرد جالی دولت سردست و جالی زانا و رونکبرین وان و اوجی نجات پرستین دولت خونه تین موتیوه کرن عقلی کردی یعنی امبیجن تنها ناوی هراق دینک بیجی پرانی کردین باکوری کردستانی حیوان جی هیا بله سالوگرا کشتنا هراق دیتا اوجی مسجد بالمليون دبیر آمد دایا و ببختیات کشتن وزم چه ایوانا بیج لهای کم کسی سیده ای بو هیا اف تشت اف بیار تاثیر میکر مگوت دوی از وان هر دو کسا هر دو جی ببختیات کشتن بله از ایدان برهف و کرد کسی کی ستونه کی کردیاتی یا کردین قفقاسیای ستونه کی حقا مازن و کی سیده ای بو که صد کتابا نویساندیه ین خینی اندبی و رومان و دیوان هلبستا کتابا علمی نویساندیه سر پدیاتریکی دکتوریا زاروکا قال لك برهمن ادبيات روسي وارمني ورگرانديه سر زماني كردي كسكي حوقاز مازن هيجا ببختي ورا كشتن وهي مجيشنا يعني من بخوي سر نافي خوي مش خوشر بكر والله تاهو بس نعطى خلاص هذا زي بحسب فان تشتا زي فان هردو تشتا دان برهف تحيفيل دو قالك خوش دويسي بو يبيدك لازم تشتاق نجم دفي كردين سوفيتا بري بله دفي خو بنويسين تشات يسري وان يعني نهاكيك مظن الكردين سوفيتا بري هات يكرن ددما سوفيتي دا يعني çıkarı Kurdar Kazakistan ve Kırgızistan'ı he. Çima hatın sürgün kirin. Çava ev askeri leşkerin Kürt yendi arteşa sor da orduya Suriye Rusya'yı da ya Sovyet'i da hember Naziya şart kirin. De salin 1940 da çilo kadu 2 3 4 5 Vatar şer ve geriyan yenku ve geriyan gelek ji wir hatın kuştun. Vata vegeriyan gundewan nelci xwebu de bavê xwe peyda nekirin hatbûn sürgün kirin rêda hatbûn qirkirin din wan vagonên nava zivistanê da ber bi Qazakistanê rêwîtî du meh sê meh da jot di nav vagonên ji bo barkêşiyê بله راست dê Kurd zêdetir behsa vê tiştî bikin û Kurdên emir mezin ku hê saxin çi dîtin divê behsa van tişta bikin بس وانت شتو تكرن كيك سرحتي نبي صار بربرتوك تيا نبي صار رفشان بيرين مايد قزاقستاني قالك كيك كنيازي ابراهيم كيك زيو قالك برتوك دادير ناديرو قدرك مازن dedim şahidiya wa ev şahidiya ku dikin ev tiştî ku bahs dikin tiştî ku hatine serî wan يعني برغوت دي جنابي تاس از براستی ایدی گوت دي مجي نامينن تاني برسك بسا كيك سرحت يعني برانيو ديروك ناسن يعني يوناني كيفنور واكي بنجا تشاندي يا شهرستانيا روجاوا ددرخينن ايونا كو شهرستانيا غريك كيفنور باندورك بازن سر زمان چان پرورده فلسفه هنر اركيتكتورا جيانا نوجينكر يعني نها نابرا وان يعني وينا كشيا چاوا يعني نابرا Yunaniyan. Her van yani Yunan'ın nujin ha çava ya Yunani. Yen beri u yen ha. Beli yani avana berhemit cenabı da çava denirkhinin. من ديت پیشنگه دا yani چند مرو به رفشن بیرین یونانی دنگ دکره yani روان خوشت دیاره که سرحت. برهمی من yani Yunan çavar berhemi min dinlerim. بله و یونانی نه چوانن یونانی نه her du Yunanna danın berhev teviyat ve. بله که برا که معروف دکا ویدیویش بوشینه ام ویدیوش ببینن و جناب تجی برا باخوه که باروش کرم بخوا ویدیو بوشینه ویدیوی دا کرم بگه که سر نفس بحثا از برهمی خو بکن و پاش جی از بحثا
Yunanistan'a kevnar o Yunanistan'a nahak. نه یعنی وانا چاوا جدا دبن آواجی بینایی اما کیشم پیشنگه یک سردار Evya salon adı neye? Aynı peşenge. Yani اوی 2019 اری سال 2019 2019'da da ben salonun permazında ben peşenge çekir. تمام Tabii her stado hafte bu çar berhemiye min hebun. بله Bana rengin akrilikin, rengin donun, rejim şekirine. Ve peşengeha da ev müjara sunur, khub sunur. اما تخوبه Müjara yani sanatı ya peşengeha. معروف گول سوبیریتی Yani sunur uzanıp sınırı Kürdistan'ı tünene. Yani ser laşi Kürdistan'ı, ser bedena Kürdistan'ı sınırın devletin dagirker hene Kürdistan'ı perçetkin Kürdar şehvet katinin Kürdistan'ı şehvet katine perçetke o sınırı me vek millet vek velat sınırı Kürdistan'ı tünene. Çünkü hem ne devletin o her olsa embejin sınırı otonomi jiheye دراستی دا دولت سیستم دموکراتیک دا هرمکی وقتا اوتونوم به سنوری وی هیا لیل باشور کردستانی هیچی سنوری کردستانا باشور نات نتاین کرن جبرکو کرکوک خنقین شنگاله و دوری دین مخموره دربایی بردای کردستانی آتنه هستین مدای سچلی yani سال 1975 da vata disa Kürt şarkırın başvuru Kürdistan sedem ev bu. Yani Irak Kürt başe Kürdistan heye a Kürdistan eve Şengal, Kerkuk, Xaniqin, Mahmur Vandera ne nav Kürdistan'ı da ve Kürdistan eve. Barzani mazın jigot Kerkuk dili Kürdistan'e Kürdistan be Kerkuk için ave. O hamu deverin Kürdistan'ı ji aha Pirozya Kürdistan'ı. İca ev sınırı ku Kürdistan'ı perçetkin mijarek serekeya peşingehamı bu. Divan berhemi mi da eser ve mijari sekinim. Jiber ku ev sınır ne sınırı mene? Sınırı devletin dagirkerin sınırı menine. Yani trajediya me vek millet ev ku em ne xoy sınırı xone ev sınırı کوی ما وک ملت لهمبر ظلمکارا و داگیرکارا و زورکارا بپاریز یعنی حتی دولت کردستانی چی ببه و سنوره ما چی ببه امی لقای وان ایش و آزار و کنکشی ورن یعنی دوان بر همه خود سر وی مثلا سنوره سکن جارا پیشی زانی از ویدر یونانستان پنابر بوم پشتی 24 سالا مکاربویش بشما مالاقه بشما باکوری کردستانی بشما تطوان و تا چوم 2006 مگوت تبی کردستان پرچه کردستانی بندسته داگرکریه ترکیه مگوت از هرم جبی چند روزه جزیرم باشوری کردستانی و جارا پیشی از نزدیک سنور کردستان سوریه و کردستان عراق و دری اف سنور تیلین سر سنور کو کردستان پرچت که اف برجین سر ستونین حسنی کو آوا کرنه کو جبوی چافدری بکن زمین مایکری یه ماین شاندی اف یا بالام کشان زیده تر مزانه بوانم فوتوغرافا دیت بولی جارا پیشی آها yani cenab-ı binayı kadar var dimen İcal seri çend kilometre careki tabela hebun بدو گوتنن عربی کو خدای گراوی از زمان ترکیه ورحاصل دنویسان حدود ناموستر یعنی حدود یعنی سنور ناموس به زمان ترکی ببوان هر دو گوتنن سنور ناموسه حدود ناموس سنور کی سنور داگرکرا کو کردستان بندست که و جبی خواه کرنه ناموس یعنی جبی من بو ناموسا کردار که داره یعنی شرفا کردار که داره یعنی کانه سنور کردستانی ev sınır ku Kurdistan perçet ke
بله ده حزر مدا سر مدا دمجی مدا نه سنرن مشروع نه سنر روانه سنرن زورداری نه ین سردستان یه کولونیالیستن yani ev mijar serê me da hêdiyê zêdetir bû wek pirsekî serê bixebitin bi gelekî berhemê xwe ser van tişta xebitîn. Asika xanim pirsek pirsiye Spas. Erê yani bulamara mîrangî nazdikî ev jî hemvalatiya min heke Serhat. belê min yani bi rêya internetê me Gel bêjî bername çi kiriye. Kerem me bi hevra xeber da xanimekî jî hatiye baş e xebatê dike mala wê ava silavê xwe jî radişînin û berdewamiya xebata hunerî jî radixwazin. Saata ve hoş. Ev jî vêna kêşekî gelek xresete yani dereng dest pê kir gek Serhat. Yani fermî xwendina yani kimyacı gelek dereng dest pê kir tiştê sa vênayên vir pîşenge wê çêbû ez ecîbmayê mam xebatê pir balkêşin pir delalin rojekî em ê dîsa lamara xanim teklîfî bernamayê bikin em ê digel jî bernamayek çêkin radyoyê de min çêkirib hûn amê bo videoblogê çêkin gek Serhat yani cenabê te bira raziyê gelo wekî navê gelek helbestanên û nivîskarên Kurd yên kevnar têne zanîn lê min navê hunermendekî kevnar nebîstiye dibe ku yani çima gelo yani hebûne resam belê resm kêşan min yani yê berî yani helbestvan roman nivîs nivîskar gelekin lê cenabê te zane qe bîstiye yani çiqa geriya min nebîstiye de yên sed sala 19 dibe hebûne lê dîsa jî ji ber olî yani qedexe bû dibe lem û navê wan pêş neketiye nekek Serhat binêre de yani qedexe bû ev şêveya hunerî dibe lema het nehatiye negîştiye me lê şikir sed sala de qeşkarên Kurd gelek nav pêş datin binêre di şerefnameyê da miniatür hene malek mazine bi destê hunermendekî Kurd hatine çêkirin hin çavkaniya da tê behs kirin ku Abdal Xan neviyê Şerefxanê Bedlîsî yani xwê şerefnameye wî resma çêdikir miniatûra çêdikir lê bi awayekî modern ku tu bêjî ev hunera şêwekarî sed sala bîsta da merkare bêje sed sala bîsta ew jî Rênesansa hunermendiya Kurdî sed sala bîsta ew jî wexta em bêjin xort û keçê Kurda û zêdetir xort imkanê wan hebûn destpêkê da wexta di akademiyên hunerên ciwan yên dewletên dagîrker da li Stenbolê li Bexdayê li Şamê û li Tehranê xwendin hêdî berebere ev çîbû her bûya wayê bi Kurdên Sovyeta berê da jî ev pêvajo dest pê kir pênkî an sala da yani di salên pêncî da meriv kare leqayê hunermendên şêwekarî bibe û her çû zêde bû Kurd di vî warî da divê hin gava bavêjin yani em bêjin hunermend hene lê rexnegirinin hunerê tunin belê ev jî rast yên ku pisporên vî tiştî ku karibin berhemên huneriyên hunermendên Kurd analîz bikin şirove bikin bi bûyeran ra bi civatê ra bi hunera cîhanê ra danin berhev muqayese bikin û nêrînên xwe binivîsînin bawer dikim vê çêbe gek Serhat hêdî vê çêbe gek Serhat dikarim tiştek dîş nedixwazim bêjim müzexaneyên em bêjin kêmasiyek mezin e ku li başûrê Kurdistanê müzexaneya hunera modern tune divê müzexanekî hunera nûjen weravakirin û berhemên hunermendên Kurd muzexana pêwîst e belê baş yên ku layıqê müzexanekî ne divê jalî pisporên hunerê van zanayên hunerê
و دوی ورن کیفشکرنه و دوی دمزخانه دا جی خواه بگیرد کرم که تتخواست تشتک بیش بله تشتکی پیشنیاره که گلک باشه یعنی جی که پیویز بد بمرو به پیشنیاره بیجه وانگوت نیده بری سرحد سه زاروک انتهنت زانم و جناب تک چک یونانی را زود جیبو یعنی چه بست بیشم یعنی خانم آوه و هر سه زاروک انواجی پر باش کرواجید زانم باور بکه یعنی گل چطوری یعنی قید راستی دنکرد نه هنه کاشی ناکیشه دنکرد نوانه یعنی کل چوال خریبی اوان چوال یعنی کارون فیری کرمانچی ببین یعنی حرف کاری و اصلا باش کردید زاده و ورگرجی خبرتی ده نرسه که سرعت چوال زادم بله کره کی من یعنی کره من küçük نتشتی اویه یعنی ولات پاریزه کی وقت جدا بیته البته زارو کی ده بکردی خلی خانم آته بری افشی پر خوش تنویسه جی دقینه جی و دنگ داخبه جی کردی راست یعنی کره من küçük نا 2 سال و نیو وک ورگری زمان کردی کرمانجی ده سازین نه حکومی بوان خبرته بله یعنی کاری به و معاشی که باش دستینش کرمانجی چند سالیه بری سرحد کرده او نه 23 سالیه 23 سالیه کاری من مازن جی وقت کی خبرتی یعنی زاریم کرمانجی زانن باش زانن دست خوش کرمانجی دا من خود نکشتیه متشک مازجی نکریه نه لی چه فیری زبانی کردی بولا خیلی گلک حسان گلک در دور و یونانی نه راسته یعنی من دوی پیشی مرف بخواه مرف بری خواه بده خواه مرف چی تخوازه چی سری مرف ده هیه یعنی مرف چی خواست قدر داده زمانی خواه جور دست بید که دوی تشتی دواتا مرف زلال به یه دیر حتی یعنی دراستی دا مرف زمانه کی هینی زاروکا ناک اف وک گوتن اگر دیزمانی باخوه بله اف وک شاش یعنی مرف بزاروکا را بزمانه کی را خبر داده بله زمانه کی خبر داده روژش دایی بونا خواه مرپی را خبر داده پشتی دمکی دی تدید زاروکشی به اینی بی زمانی بتره خبر داده پیواجو حق قصر حد بله گلک راحت لی دایکا وان زاروک آنچا هم فیری زمانی کردی بو زاروک از ورم سروی مسئلهش ایجا زاروک وقتا مالی دایم بیشن یه من بیش به مرا بکرمانجی مبکرمانجی تنه کرمانجی دوی مرا وقت پرنسیب تنه بزمانه که خبر ده مبکرمانجی زاریا را خبر ده یا واجی یونانی ای زاروک وقتا بری خوددان مبکرمانجی یونانی گلک نورماله کو کسی که پیرگه که وانجی نامالی ده هب یا اوجی هم بیشن به فرانسی هم بیش آنجی به زمانه که دی به زاروک را خبر ده ای زاروک فرانسی جی انگلیسی جی زمانه که دی جی وقتا کس و زمان یعنی ورده گلک مهمه کس به زمانه که خبر ده و به زمانه که اصرار بک گلک حسانه لی ات پیواجو وقتا زاروک چه مکتبه یا زاروکا یک و 3-4 سال وقتی زاروک بله لوی در لقای زمانه که سردست تیز در تره و زمان تیکارانین خوازه بوی زمانی جب تره خبر ده یعنی بیونانی ورده دوی مرف هبه مرف اصرار دیسا بوی زمانی به یعنی زاروک به کرمانجی مزنده بین و هر کرمانجی بیشتر زاروکی من به مرا تجار بیونانی خبر ندانه اجبار کن نزانن به مرا یونانی هزار جرا نواکه که سرحد ابراستی از شش خیر بومه اینجا خانم منا بری چواهیم بو یعنی بریا کن بزوجن مجیره بود که بنیره از زمانی وزانم تو جسمانی مهم ببه مالاتک مزنن و هر وصاجي مالباتك مزنن و زماني ما ينبه و ما بيشي جوتنا جملة اشتا حزكم ما جور دسبك
yani çava sagapoya Yunani Kurdi da ve işte hastikim. Bunu hatırı bu gotdan. Bu hatırı. İyice men evçak dersin Türkçe işte bu. Bele. من دنسیا کردی پاریسی پرتوکک پیدا کرد که کردی فرانسی بود. Bele. نه زانم فرانسی نه خانم نه بری. لی من علی کرمانجی زانم. علی کردی زانم بو. بویا وای من درس açık. من درس دای. De Türkiye'de admini çil ders ne? من وان çil ders دای. لی خانمنا من بریجی de pratik da vata dna mali da kurmanji daha tahaftın. Yani من چیروکا دگوت زاریا خرا من استرانا دگوت من جبیک کردی یعنی هیز و منزل از زمانه کی ساعت زمانه ویز زمانی چقاس وقت خبر دادی زنی یعنی دوی زف خبر دی جبی قوتا وی زمانی دناوی مالی دا زیده ببه ایجا خانم هم جوی تشتی استفاده کر یعنی وقتا زاریا خرا خبر دا خانم میشی به نوی استفاده کرد. اولی باچین بو بده با ومراب کرمانجی خبر داد دنویساند. شوندن آتناوی هبو ورحاسم سا یعنی اولی به کار درکت جوی مسئله. زمانه جد خالا که من روسه یعنی پشتی شهری چلیکی 45 خاله به زوجی جنه که ورس خارا خواست ولی قربانجا بیسا خوش بو که اکثر حد از شاید بام قربانجا بیسا خوش بو قد داد گود یعنی رنگ ریوی پوری وی قیچک چاوی بی سود بولی قربانجا که اصا خوش داد کرد یعنی اگر دل بخوازد بیا عبو تشتی کاری دست یعنی خالا تحصیل جنه براستی جمالا تحصیل بونا ما بو میناک بونا ما بودی تشتکی چافداینی یعنی تشتک هر تشت سبب ولات خریبی دجی دیاسپورای دجی اگر تو ولات خزی ملتی خزدکی ولات خزدکی gerek de bir ferizmani خوابی یعنی بو مجی درسه کی باش بو که سرحد جنابی تزانه تجربه دی سری گلیو بناکم از خودی تشتکی یعنی ایدی گلیو دریش ناکم ساعت تا خوش که سرحد کو زارو کی تزانه جبوی زمان جبوی تو کردی ندارنگه یعنی مرو کار دست بیم آره یعنی ندارنگه دوی کردی بزنه بیم تاسو کی ز خود که مرجی کردی و نه باشه خودم نه حال ور میناک بدم وقتا کرد ل سردکبن gelek Kurd diasporada serdikebin lejber kurji Bakurê Kurdistanê ne bêjin Türk dibêjin vay Türkekî doktorekî bi nav û deng nizanim Türkekî nizam çêk halbuki bi heslê xwe Kurdin zanî heslê xwe Kurdin lê Türk xweydî lê بله divan roja da bi yerek dî qewimî hemû hunermendê wan dengbêjî wan doxte hemû Kurdin divan roja da bi yerek dî qewimî sportvanekî Alman شکچکی کرد شکچکی کردیا جمیردینی حسکر حسکه دل توکیو اولیمپیات توکیو دا فانوره خود درخست بنی دا فانوره کی دیل خو کربو و سر اشتا حسکیم تبمرات زوجی بکرمانجی نویساند اری بنره اویا gelek mühime em nizanî bi zewjin ne zewj meselekî dî tiştek gelek mühime bi ku kurmancî derket em bêjin ev ya bûyerekî ne tenê bûyerek sporî bûyerekî aktûel û bela bû Tirk devê xwe girtin Tirk devê xwe girtin Tirk bixwestana ku li wê derê bi Tirkî yani dîsa keçik ji Mêrdînî biya lê bi Tirkî van gotin hatibûna nivîsandin Tirk çi bigotana gota zavayê me Alman û ha bi Türk Tirka devê xwe kir yani bi xêra kurmancî xêra zimanê Kurdî gekserat ev video heye bole ev video belav bûye gelo belê video belav bûye gelek ciya belav bûye fotoğraf belav bûne gelek şirove lêbigerî tê bibînî yani gelek mühime Kurd bi nasnamaya xwe ya zimanî derkevin Kurdistani û Kurd bi zimanê xwe ji ber ku bi Almanî bihata nivîsandin an bi Tirkî bihata nivîsandin Tirk xweyî li vê keçikê derketana xweyî vê şohreta vê sporvanê mezin derketana bota zavayê me û zavayê me dan me serserî xwe
دنگی خبرین شبر کو چما که بخیرت یا میردینی کجوی سپوردوانی هست کر وسا کر کو او سپوردوان شکرمانجی پیدان نویساندنی ها چاپ کرن گوت دویت دیال خواکی کرمانجی اوه و کرمانجی ترکا حفظودی راست دواره راست نویسی در راست بوی آوای دوی کرد بوی آوای تبگرد سانی هم داریه گلک سپاس که تشتکی ناکه دیجی بدم ساعت تا خوش برا برازیوان بگینه عف برا ابجی ترکیه وقت بکی عوانو برا نکه به وقت برازا از پرسکه مثلا مجوی کردوانی جی هسکر به هر زیده موی کچا کرد هسکر جیا میردینه زمان کردی شرف دا زمانی خواه زانی قدر دا زمانی خواه گلک سپاس راسته مینا که گلک خوش بو که امیدی دگیجده داوی بریس سرحد ما جنبی تا پلان دکه که پیشنگه خواه الهند دورین کردستانی ساز بکه بگمان یعنی هیویام اوه وقتی که اسکاربن پیشنگه که لتطوانی دیاربکر لمیردینی لباشور کردستانی لپرچندی کردستانی و کردستان نه پرچه کردستان یک بهشی و اسکاربن پیشنگه چکیم آنجی دروشان ها داشتی که امکانی مهبه از خازم بر همین خواه نشانی خلقی خواه بدم جبر که بگلک باش بیان اما باشوری کردستانی اگر جنابی تا چه کرا پیشنگه والله که یعنی پیشنیار ورنش بیم از بیگمان به کیف خوشیزی قبول بکیم مثلا امکانایه و مثلا حتی چقاس حیوانج وانتشتا هیه لیس خماوی تشتی ناخ زیده کرد بازم زیده کرد برا به همین جنابی تا ببینن که اکثر حد یعنی تشتی که جنابی تا تخوازل هفیوین و مزیده بکه اگر هنه کرم بکه یعنی امیدی گیشت داوی خفت خیالت یا مزن چیه پلان انت چنه کرم بکه امیدی ساعت صاغی و سلامتیا و صاغی و سلامتیا کرده و بیگمان کرد سرکبن ولاتی خواه آوا بکین دولت خواه یا سر بخواه آوا بکین نتوانه و کرد دگلک وارین هنری دا جی سرف کبن ده موزیکی دا ده نویساندنی دا ده شانوی دا ده شیوکاری دا و کلک بشین دی ین آفراندنی دا سرف کبن جبر که ملتک مزنن و دوی باوریا مرف به مرف هبه لیت به مرف زرب خرد یعنی هر تش بخباتی دبن یعنی بله خبات و دوی آرمانجی مرف زلال به یعنی مرف چت خواسته شخوشی و به باوکی متوازی یعنی دوی مرف جبی خواه یعنی نبیجی ارزیده هنرمندکی مظلوم و قراسه نظام چکمید جبی خواه دوی مرف متوازی به حول بخبته باش بخبته ببه یک یم باش کاربه لیش بی ولات خوشی او حق حقوقا کو ملتین بشرف ین سر بلندین دنیای او حق حقوقا کو هیشتنی دوی مرب عینی وی حق و حقوقی یعنی آوابونا دولتک سر بخواه جبوی کردستان خوشی بخوازه دورده دوی مرب سانتیم اکجی کمتر نیم به گرام اکجی کمتر نیم به خلکین سر بلندی بشرف ین جهانی بس وانا بيجم صاغي وسلامتيا وين سپاس که اکثرات من دخواست یعنی بردمای ما یعنی درق هنری دا بلی هم نکارن کیجان بابت ببردی سر و سیاسی داده چه دابه کرد و ولی مکاربو تنمید نه بچه نه دلی مدایه رحی مدایه حشی مدایه ولی از کلک کیف خوشم داست کردن جنابی تا دانیزیک از سلسله فکر باور دکم که تباشوانی مجیج شخصیتی و کسیتی و فکر و فلسفی و یعنی هم کلک یعنی از کلک جوار رازیمه و از چیت خوازم بیجم از باورم که بری سرحد که بافریناریا و میوانی می هیجاد ناف در دورین
هسکرین هنری ین جواک یونانیستانی یعنی باش داز دکن لبلی ما بستو برنامه من اف کردن دیاسپورای و کردستانی خبات و سرفرازی دربند جهاتی یا سردم ما یعنی بریز سرحد با پیر ناز بکن از نرخت نگرا هنری ما لیوک تباشوانک اصایی از کارم بیجم بریز سرحد ناف نرمندن کرد ین مدرنیستا یب دمو ما جنابی تجیکی هجا دگره و بگرشی و از سپاسدار جنابی تمه جبو بجدار بوند برنامه ما دا سپاس بو صحبت گلک خوش و مولاتا و کتا وقت خواقتاند و پرسین ما برسیواند و تکار و جیانا تدار سرکفتن و تد خواستم بری سرحد تو هر خوش بی و گلک سپاس جدیدارا دا تیر دا ببراستی سابن مالا و آوا هر هبن سپاس ام پهر هبن گلک سپاس تباشانی دلال ویدیو بشن ماجی رو این تمام بو آمده کار رو ببره برنامه بیلاس ترکیه درینری بشانی معروف اصلانو و حتی دی بشنه که دن میوانیدن بمینید ناو خیر و خوشیه دا خاطری وک یک سرحد گلک سپاس از بین اجی سپاسیا که معروف کیم که دواری او تکنیکی بله دا معروف دی بیا ساعت